حديث فدا أفري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل هلال تأو دم امرئ مسلم تجي غربا إسلام ديني غربا قال الله جل بتماته لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث والثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري وعن ابن مسعود إلما مسعود تراينسي أديس رضي الله عنه ألا نسر جبا سافقيس قال نجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل هلال تأجي دم امرئ مسلم إراقة دم امرئ مسلم ديغا غربا إسلاما قد الأنجلاسون ديغا غربا إسلاما قد الأنجلاسون ديغا غربا إسلاما قد الأنجلاسون هلال تأو مالي الأملت إلا بإحدى ثلاث takka waa sadiitiin malee takka waa sadiitiin malee takka waa sadiitiin malee haya warri arba'inaa ni qoratamtan gaafis gabbuusin illee ni qoratamtanii fatanaa jira lambarwaanii fi lambartuu jira beeka haya ta lambarwaanii fi lambartuu baate haya waan biraa keessatti illee akkasuma lambarwaan ta'uu ni mala akkasi duuba dubbiin haya illaa biihdaa salaasin ها مات بدأسني خجائب جرا آية إلا بإحدى ثلاث تكاوى سديت ملئ تكاوى سديت ملئ السيب الزاني آية زنا قدو إسفود كزنا قدات إتم ملئ زنا قد إنسان isa zinaa godhaa ta'eetiin maletti zinaa godhiinsaa isa fuudhe ka zinaa godhaa ta'eetiin maletti aya illaa biihdaa salaasin takka haala sadiitiin maletti assayyibu zaanii zaahirri kun assayyibu jechuun armallicha azzaanii zinaa godhaa ta'e tokko ka ajjeefamu jechuu armallicha sayyibaa armallaa dhiiraanillee sayyibaa jedhan yoo heerume yoo fuudha jechuun dhalaadhaanis yoo heerumte sayyibaa jedhan haya laakiin afaan oromootti ammoo armallaan jedhaniin afaan arabatti nima jedhaniin sayyibaa jedhaniin dhalaadhaan ammoo armallaa jedhan afaan oromootti asayyibu armallicha isa gartee fuudhe azzaanii kazinaa godhaa ta'e laa yaxillu damu imru'in muslimin illaa biixdaa salaasin takkaa waa sadiitiin maletti hayyaman ta'u asayyibu zaanii zinaa godhiinsa armallaa zinaa godhaa ta'eetiin maletti hayyama hin ta'u wannafsu binnafsi ajjeesuu lubbuu ajjeesteetiin maletti hayyama hin ta'u ajjeesuu lubbuu ajjeesteetiin maletti hayyama hin ta'u ajjeesuu lubbuu ajjeesteetiin maletti hayyama hin ta'u والتارك لدينه وترك التارك لدينه لكسين سدين إسا لكسيت ملت هيما هنتأو لكسين سدين إسا لكسيت ملت هيما هنتأو المفارق للجماعة إني سنو غرغربا كتئ توت إسلامات المفارق غرغربا كتئ للجماعة توت إسلامات رواه البخاري لا يحل حلال تأو دم امرئ مسلم دين غربادا مسلمين دين غربا قال الله جل بتمات حلال تو الا باحدى ثلاث تكاوى سديت ملت عباران اذا كان نججبات السيب الزاني زنا غدينسا اسفود كزنا غدات ات ملت والنفس بالنفس اجيس لب اجيستت ملت وقتل النفس وزنا سيب الزاني جاء كانت تقدرا zinaa godhiinsa armaalicha zinaa godhaa ta'eetiin maletti wannafsu binnafsi ajjeesuu lubbuu ajjeesteetiin maletti wattaariku lidiinihi lakkisiinsa isa diini isaa lakkiseen maletti lakkisiinsa isa diini isaa lakkiseen maletti المفارق إن سنو غرغر بها كتئ للجماعة توت إسلامات رواه البخاري eenyu tirra kaamee amma dubartootarra laa yaxillu damu mri'in eenyu irra kaa hayye
zinaa godhiinsa armallaa zinaa godhaa ta'eetiin maletti ajjeesuu lubbuu ajjeefteetiin maletti والتارك لدينه لكن سديني سالك سيت ملت المفارق للجماعة غربها كتل الجماعة دوت سلاماتين namni ajjeesan shari'aa keessatti sadiin kanarra alaba'uu hin qabu je yoo zinaa dalage yoo zinaa dalayte yoo heerumte yoo fuudhe zinaa dalaganii kana waliin jechuu ka zinaa dalagan kana waliin duraanuu waan kana ni beekan isaanii harayaa miti maa jarjaranii zina seenanii ka jettu shari'aan jara kana ajjeechaa murtiitti gooti diliin isaanii dilii warra kaan irra guddaa jecha warraan argin warri kun argee jiranii beeka maa jarjaree haya kanaaf ajjeechaatti murteessan yoo silaa isin heerumin taate isan fuudhii yoo ta'e maal godhanii ضرب 100 وتغريب عام هلنغا دبا غرفني جنتك بيا أريئا هاي والنفس بالنفس أمس نما أجيسه كأكلمت بديت كملت قصاص نما رباسو أمالي نما أجيسه ني أجيسن سن آية اسبو سر نجلا بل ليس جري كلمة كلمة أجيسو خنفا والتارك للديني كديني إسالك كيسو أمس كبنت إتي أرثوذكسي كتئ osoo diinii keessa jiru kana ka ajjeechan irra sabatte waan obboleeyyan jedhanii ufii maxxansanii wajjin ta'aniin qabu jechuu kun kana ajjeesu sayfii haqa godhata الحديث الخامس عشر حديث الخامس عشر كل شنيست الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه دبين جبدو من كان إني يؤمن بالله كالله تأمن واليوم الآخر جاء الرابودات فليقل هاجدوا خيرا ومغاري وأن صوابت أرقة أو ليصمت يوكها أسوج يوغرتي خيري دبتشو واللالي dadhabe san dhabe haa cal'isuu jedhuuba afaan ka isaati haa cal'isuuni bikka tana ta dadhabamte duuba wama dubbatu malee wama haasa'u malee dide afaan yoomil aakhir inni allahaa fi guyyaa irraa boodatti amanu falyukrim haa guddisuu jaarahu ollaa isaa haa guddisuu haa kabajuu akka naamusa ollatti hin dhabne jedhuuba afaaniin harkaan haaya waa hundaan rakkina hunda waan nama rakkisa jedhan hunda irraa fageysuudhaan waman kaana yu'minu billaahi namni allaaf guyyaa aakiratti amane waman kaana namni ta'e yu'minu ka amanu billaahi allaatti walyoomi alaakhiri guyyaa irraa boodatti falyukrim haa kabajuu dayfahu keeysummaa isaa haa kabajuu je keeysummaan isa bira bultee duuba daddarbaadhaan xixxaadhaan hifatuudhaan akka uf bira bulchee ofirraa hin geggeeysine jechuu keeysumma hadiisa oromootitti lafee foon qabdu namaa kennurraa lafee foon hin qabne namaa kennuu wayyaa je'an rawaahu lbukaariyu muslim lafee foon qabdu namaa kennurraa lafee foon hin qabne namaa kennuu wayyaa jedhan الحديث السادس عشر الحديث السادس عشر lafee foon hin qabne ni beeytanimi ilkaan ati lafee foon qabdu affeeltee fi qaltee fi nyaachistee fuula itti guuraadha nyaadhu jechuurra ga namticha kana agartee dhittee dhiqadhu achi harka nyaadhu jechuun irra gaa namticha yoo gartee akka kana goote irraa dilooyta lafee foon hin qabne kennuufi gaariidha hawaan nyaachisin ka ilkeedhaan itti kofaltee xabi'aa bareedduudhaan haala bareedaadhaan yoo waa dhabde jechu gadi dhiistetu irra caalaa je isa daddarbite haa qabachi
akkana namaan jaa karaa deemna irra deebi jettuma karaa deemnati man kaana inni ta'e yu'minu ka dhugoomsu billaahi allaha kana waliyoomi alaakhiri guyyaa irraa boodaatillee falyaqul haa jedhu maal jedha khayran wamagaarii eega rabbiif guyyaa irraa boodatti amanan khayri malee akka afaanii isin hin baane aw liyasmut yookaa haa usu haa cal'isu ومن كان إني يؤمن كدوغومس بالله الله كان واليوم الآخر قيا الرابودا نمني كدوغومس تأي فليكرم ها كبجو يوكا ها قدسو يوكا ها ألفيسو ها جاره قل لا إساء ها ألفيسو جتشونس أفان أروموت ها ألفيسو جتشو كان رتي دلان كأجرا نمتجي درسيتشا nyaata nyaateetuma qorii fuudhee mana galche akii maalii fidde maa fidde qorii gaanutuuni fuunaa jetteen jaartiin qariyaadha isinuma ulfeeysuufi jeen siituu jaarsa kiyyaa kajettuu lafaa utaaltee loltee balaa buustee qiyaamaa dhaabde aboo qooyaa gaanii gaafannaa jedhanii oguu gaafatan eda afaan isaati isin kabajuu jechuudha haya akkanatti gaa jarjaraa waraabessaa ta'anii namatti fiiguu hin ta'u waa addaan baafatu namni kun maaf waan kana jee namatti fiiguudhaan duratti afaani luga falyukrim jaarahu waman kaana inni ta'e yu'minu billaahi ka allaa kana dhugoomsu waliyoomi alaakhiri guyyaa irraa booda falyukrim haa kabaju ضيفه jechuun keeysummaa isaa haa kabajuu jee الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قربان قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي النجد قال للنبي نبي النجد ما الجدين أو سنين آدامي قال نجد رسولي لا تغضب هن آرين لا تغضب هن دلنين أملك أك أمل غانجين تإنجي osuma amma nagaa namaan deemtu amma namaan finqiltu osuma amma nagaa wajji kofaltee taphattu ka ija si diddiimeffatu akkas hin ta'in ije amma nagaa waliin jirtaa bar amma ija si diddiimeffata hin fagaatu amma lagaan geedha akkas hin ta'in je laa taqdab hin dallaniin fuq hin je'in amma lagaan gee dhiisaa je amma lagaan gee kana waa hedduu nama fida namni yoo akka fedhe dhabillee akkan feene ta'a kana fa'aan nama fida jechuudha akka fedhu dhabee namni keessa akka baqataa kana fa'a akka fedhu dhabe inninis akka fedhu dhabe isinis akka feetu dhabde akka fedhan yoo dhaban akkam feene ta'an kanaafuu fuq je'aa deema jechuudha hedduun namaa amala isaan beektu har'a bishaan lagaati boru azaaba jahannamiiti laa taqdab hin dallaninii faraddadani deddeebise miraaran taraa hedduu ni deddeebise قال نجد لا تغضب هندلنني فردد الرجل على النبي قربان نبيرات دبيد الديبسة نادام جنان رسول الله نتبد الديبسة لا تغضب هندلنين رواه البخاري معنى دبيدا وان دلنسون كيرتك أجلتون دلقين جتو دلنسون مال نما قوتي يوانا ما تقوت آرتد أو يوكا أجيس يوكا يدي yookaan arrabsii waan takka namaan jettu jechuun waan isin irra nama qaceelchitu san hin dalaginii je namni islaamaa dallansuu jala deemurraa dhoowwamee jira jechuudha gabaabdumatti gama dallansuun ta'e deemi isin jette jala deemurraa dhoowwamtee jirta hadiisni arbaciinaa kun dawaa guddaa gorsa guddaa keessa jira lubbuu ittiin gorfamtuuf.